Diak agora ita continua ita ne tema konaba atu hetang solok lolos o tengki iha idane. Husi tema idane ita prende ona ponto primeiro, nebe husi ponto primeiro idane, atudu kata hira ita ema hakarak hetang solok lolos. Fase primeiro ita ema tengki iha, nudara exigência básico, ka nudara fundação principal ia ita ne moris, hodi garante ita tu hetang solok lolos, mak primeiro ita tengki iha Jesus. Idonemak ponto primeiro ita prende ona nebe sahanesan save ka segredo dahulu ba emma atau hetang solok lolos ia moris mak ita tengki iha Jesus ka ita tengki iha uluklai Jesus. Nah depois de ita ia ona Jesus ka Jesus ia ona ita sai datang mak ita precisa ia ka precisa desenvolve hodi garante ita hetang solok lolos no duravel ia ita ne moris. Buat nebemak ita precisa ia katengki ia duni se ita hakarak hetang solok lolos depois de ita ia ona Jesus mak segundo ita tengki ia relação pessoal ho Jesus. Ito nemak fase segundo ka ponto segundo se ita hakarak hetang solok lolos hakarak hetang solok lolos ita tengki ia relação pessoal ho Jesus. Biblia no ring claro kata kristang laos religião ida ho ritual no regra sira. May be esensia kristang niya mak relação entre ema ho maromak nebe restaura ona husi Jesus Kristus in sacrifício e a cruz. Cristianismo laos kona badet liturgia religiosa ida. Mabe relação pessoal ka intima ema ida ho maromak husi lorong balorong. Se ita hare sentido lolos husi lefong kristang, lefong ne originalmente husi liang grego. Lefong kristang ne ia liang grego Christianos. Lefong Christianos ne composto husi lefong rua. Christos no Ianos. Christos ne kata Kristu, no Ianos ne indica ba seguidor ka emanebe fiar no tuir Jesus. Então definição lolos usi lefong cristão ka Cristianos ne significa sira nebe tuir Jesus. Fiar ba Jesus no ia relação ho Jesus. Idonemak esensia cristão lolos. Idoneba fiar nebe moris. No idonemak paradigma cristão biblik kuniang. Sedurante nemak ita diang itane kristang ka reklama katak itane religiang mak kristang atau kristang sedadet se Kristus ne lahelah ita no ita layar lasang pesol honia entang itane religiang mak kristang det identidade mak kristang det mas ita la pertesa ba Kristu. Saya ema kristang ne la automaticamente katak itane inclui ona ba Kristu. Teologo ida naran Charles Dodd diang ne sai membro igreja niang laos garante katak ema idane inclui ona ya Kristu. Idane laos duni ita tu partese bereligião kristão sedadet bele badinas ba igreja bele moris tobot det e igreja bele servi e igreja bele canta e igreja bele usa camisola na kono versículo Biblia niang bele tara korenti bobot ia oing se ita la ya intimidade ho Jesus ne ita sai kristão tambaret herança usi família tambah ni família toma kristão então hamos kristão oh esensia kristão lolos laos ho maneira nesang ne. Esensia kristang lolos laos herança genética, memoris fong husi Espírito Santo, no ia relação pessoal ho Jesus Cristo. Sela ita se nunca saya mak kristang lolos, mas ke ita religião mak kristang. Ne ita bela adora Jesus ho ita ni ibung no ita ni liang bobot, mas ita ni larang dok tebe susinia. Ne ita ni adora sang sirane, mamugdet no sawati det. Ia fating Jesus kulene loos duni. Jesus dian seda. Povone ai hao sirne ibung tutung. Babe sira larang doku sihau. Sira adora haus sagwati det. Ia Matius capítulo 15 versículo 8 no 9 ne. Ibum bele bolo Jesus. Babe Jesus lahela ia tane larang. Tambah dema dalam rumah ita rona ema klakendet kona ba Jesus. Ita sempre zulga ema. Diang emane profeta falsu balalos. Diang emane la faek ba. Diang emane mai lori rezaung fong ba. Sekte falsu balalos. Hare ema kar Bibel ba igreja. Diang emane muda ona relizaung. Aturang hanesang niamak panitia lalehang niang. Mas moris na konho di ema, zulga ema, hatung ema, kondena ema, kontaat ema, trata ema, tolok ema, mas kona barelizang sa nia fanatikulos, radikalos, hari hanesan net liuti ema fariseu sirane. Neta maseda, tambah relizang mak domina ita, Kristu la kontrola ita. Neta maseda, tambah espiritu religioso mak na konho ita, laos Espiritu Santo. Neta ne moris hari hanesang kopu ida nebe mos no nabilalos ia liur, maben veneno mak na konho ia larang. Ne oin sama kita ne moris bele hetan damen nok solok losu si maromak se itarasi layar relação pessoal ho Kristu maske itan relizang mak kristang. Ronane
Jesus ne mai laos atu realizaung fong ida yang mundu idane. Babe atu restaura no salva ema hodi ema bele ia liga sang no relasaung ho maromak liusinia. Esensia usi kristianismo laos kona ba realizaung. Babe kona ba relasaung entre ema ho maromak liusi Jesus Kristu. No Jesus Kristu ne laos realizaung idane maromak date. Babe Jesus Kristu ne mak salvador mundu niang. No ba sedet mak fier bania sehetan salvação. La importa o mai usi rebe. Ida importante ka esensia liu mak ita tengki ia relasaung pessoal ho Jesus. Quando ita diang katak ita ne kristão. Usine ita sehetang solok los ba ita ne moris. Se ita harai ia João capítulo 15 versículo 4 no 5. Ia naba Jesus ato esensia relasaung intima entre niang. No ba ema sirbe fier bania. Ia versículo ne Jesus usa metafora uvasung no sanak sira. Atu descreve relasaung pessoal, relasaung intima no relasaung espiritual ho nine seguidor sira. Tambah mak e versículo 4 ne Jesus começa queras ho dideang nune. Hela ya hau no hau ya imi. Hanesan sanak ida ne bela fofuan rasik senia la hela meting ya uvasung. Nunemos imi la bela fofuang se imi la hela ya hau. Depois e versículo 5 Cristo dihantang. Hau mak uvasung imi mak sanak sira. Emane be hela ya hau no hau ya nia emane se fofuang barak. Tambah keta kusihau imi la bela halo bot ida. Ia pasasang ida ne Jesus atole los kleang ida liusi mazeng furak ida kataknya mak uvas nene hung no ita mak sanak sira. Liusi metafora ida ne Jesus express sa relasaung esensial entre nia ho em hotu nebe fier bania. Relasaung nebe inseparable no indivisible entre Kristu ho nene seguidor sira. Hanesang uvasnya sanak labela tu moris satang fofuang sewahira keta kakutu husi uvas nene hung rasik. Tamane mak i versículo 5 oine Jesus atoho klaro ona katak. Hau mak uvasung imi mak sanak sira. Emane behela ya hau no hau ya nia emane se fofo ambarak. Tambah keta kusihau imi labele halo botida. Ia ne Jesus mo sublinga importância atau hela nia no ia relação nia. Sewahira ita diang ita tirnia no fiar ona bania. Hela significa kata ita depende totalmente det ba Jesus. Sadero tomak det bania. Anesan sanak sira sobele moris det wa ngira hela meting ia uvas nene hung. No resultado usi ita hela meting ia Jesus idane ka uniang ho Kristu idane mak ita ne moris naturalmente se fofon diak barak. Anesang oing ia versículo 5 ne Jesus fasaya ona deang. Emane be hela ya hau no hau ia nia emane se fofon barak. Idane mak fon diak ida usi fon barak wa ngira ita hela meting ia Jesus ka ia relação pessoal honia. Mak ita bele hetam dame no sorgolos ia ita ne moris. Idane mak fon ida usi fon barak wa ngira ita uniang ho Kristu ka ia intimidade honia. Mak ita sehetang solok lolos ia ita ne moris. Solok ida nebe o nunca hetang yang mundu idane. Solok nebe o selasimu husi sasan diak barak nebe mundu ofres sebo. Solok ida nebe la ia negosiação, la ia transação, la bele emita, la bele falsifica. No nunca bele sosa husi esforço emaniang. Itane tengki admiti katak itane fraku. No la bele atu esforço ho dihetang solok lolos ho buat ekstern uniang no ho buat diak nebe ita ia. Andrew Mori dia nune. Segredok solo kristau nene simples. Reconhecer titenang nudar sanak ida nebe lah kebit no husik uvasung ida perfeito ne suli liusi ita. Los dune ita tenga reconhecer katak ita mak sanak sir nebe Brazil, mamu fraku no sei mate, satang fofuang. Sewangira ita la depende ba uvas ni hung. Hela meting honia no ia relação pessoal ho Jesus. Solok lolos husi Jesus idane ita la bela esforço, la bela sosa, no la bela hetang ka troka husi sesang mundu niang. Babek solok idane mak maramak ne servisu. Wa ingira ita ya relação honia. Nudar sanak uvas nyang hela meting ia uvas nene hung. John Piper dia nune. Marama kara ita depende tomak bania. Hanesan sanak sira ia uvas ni hung. Espiritu nia fuang mak ninia servisu. Laos ita nia realização sira. Ita nia realização sir hotu, ita nia atingimento sir hotu, ita nia sucesso sir hotu, layak bit atu fornesek solok ma ita. Soliu siret ita nia relação pessoal Jesus Kristu ida nemak bela garante ita atu hetang sorlos. Ia ita nia moris. Tambah nemak kita tahu ita nia solok, ia ita nia konta bankaria, ita nia grau akademiku sira, ita nia sucesso sira, sasan diak sira, sasang lusu sira. No ita ne rikusoin sira tamo buat sirne hotu la dura no like bit atau voksolok mai ita no moromak la impresionado ho buat sirne hotu no moromos la interesse ho ita ne rikusoin tamo buat sirne la voksolok mai ita moromak so karak det atu ita tengki ia relação pessoal ho niuan Jesus Kristu usinemak ita sehetang solok lolos.
Tamba nemak ia Timoteo maromak fo noing keras bai mariku sira mundu idane atu sira labele tau sirnek solok ka esperansa bariku soing sira nebe mek ia tamba buat sirne la meeting. Maromah karak atu ita tau esperansa det bania tamba usinia det mak ita bele hetang solok lolos ia ita ni moris idane. Ia 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 fosai nune. Kona bai mariku ye mundu idane haruka sira tu labele fotiang no labele tau esperansa bariku soing nebe la meeting. Tau esperansa ba moromak nebe fo bototu holarang luak ba ita atu seda atu mori seksolo. Moromak deng emariku sir labele fotiang no tau esperansa ba riku soing sir nebe la meeting. Riku soing la meeting duni oing ia abang bela lakong oing barak abang bela la ia. So maromak det mak meeting. Tambane moromah karak atu ita tau esperansa dit bania. Tamba usinia det mak ita bele hetang solok lolos. Hane sang oing Timoteo fosai klaro nane. Ita atu bele religião cristão, atu bele riku to enebe, atu bele serviço diagnoposição sedadet. Quando ita layar lesang pesolo Jesus Cristo, moris solok no dame lolos selahela ya ita. Ia lefong ida rasia kerek nune. La importa seda mak acontece. Ia condição sedadet mak ita hetang kasenti. No ba religião sedadet mak ita sadereba. Se ita la decide ia relação pessoal ho Jesus, dame nok solok los selai se susi ita ne moris. Destruição, tristeza no falhanço sira, halai tirkedas. Ita ne dalang. Hanemba kata riku soing mundunia no sucesso sira, sela bela satisfasi te emane moris. Ema barak materialmente sira ia hotu kedas. Babe sena fating senti mamuk, senti stres, depressão, no balu bele to hoang. Tamba sira, tamba sira tau sinak solok e dalang neme maksala. Tamba nema da rumah itarona kazu barak usi ema riku sira, ema nebe osang ia, ema nebe famoso, sira bela koto sine video live date. Tamba sirla hetang solok lolos, usi buat sirne hotu. Sirlah tene katak sigreru atau hetang solok lolos mak ia Jesus det no tengki ia lasang o pesol honia det laos liu si buat sirane wirlam barkai dia ngone solok lolos laos buat idane be ita hetang itane anrasik ka ia mundu idane hetang det ia lasang pesol ho Kristo no Biblia mos for exemplo concreto ida usi liurai Salomão tambah liurai Salomão mak ema idane be riku tewes ia tempo Antigo Testamento no ba tambah ni liurai dia mos conhecido no dar liurai idane be matenek no prudente liu ia historia depois ni riku soim barak ia fem barak conhecido na rambot no saidaret man ne karak hetang ni bele hetang tambah ni liurai ia poder no matenek tebes. Mabeto ikus liurai Salomão descobre no nia rasik deklara katak buat sirne la fok solok baniang to ni rasik diang katak buat sirne saugati det. Ia Eclesiastes capítulo 2 versículo 10 no 11 liurai Salomão rasik deklara nune. Senadet nebe haune mata karak hetang buat ne ho hetang. Haula takar netik haune fuang larang husi buat saidadet nebe hal hauk solok. Tambah haune fuang larang sayak solok ia haune servisu. No nemak haune kole tambah haune servisu hotu. Firma ia versículo 11 ni foi descobre lolos no ni rasa deklara dehang. Depois hare bot hotu nebe haune limang halo ona, hau hare haune servisu todang nebe halo ona no tebes bot hotu saugati det. Ia versículo 10 liurai Salomon diang sedadet mak ni matang karak hetang nia bel hetang. Sedadet mak halo ni fong larang solok nia bel hetang. Depois ia versículo 11 a foi ni descobre katak bot sirne hotu lak fok solok bania no ni rasik diang katak bot sirne mos saugati det. Biblia hatur exemplo concreto ida nesane hodi ita bela aprende arrepende no hanoi ni diak ba katak bot diak hotu yang mundu idane selagrante ita hodi hetang solok lolos ita sobele hetang det wang hira ita erlasang pesolo Jesus udar hung ba moris solok neng hotu ia lefong ida orasi kakerek tangune em hotu akarak moris solok mundo oferece receita barak ba moris solok niang ane sen rikusoing popularidade divertimento no lore ita mono holais bak solok temporário falso sira nesane nok solok los laos resultado usi saida mak ita ia babe base mak ita lawa mutu Biblia oferece receita simples babe klaim ba moris nebiak solok no idane hahu det ho ita relação pessoal ho Jesus Cristo ka ho maromak det. Los tuni kata Biblia oferece receita simples ba moris solok niang no idane ita tengke hahu ho ita relação pessoal Jesus Cristo no dalam dia ida Biblia noring ma ita atau ita hari relação pessoal ka intima ho maromak maklisi orasang tambah orasang udara komunikasang saudável entre ema ho maromak sedurante ne mak ita ia ona buat diak barak mabela hetang satisfação kal hetang solok lolos si buat sirne husu ba Jesus liusi orasang no niak solok se akonu ia ita ne moris ia Mateus capítulo 6 versículo 24 Jesus rasik dia nune togor imi sira husu buat ida hodi haune narang husu ba no imi se simu hodi imi niak solok
sai na kono. Hodi narang nemak hodi Yesus Kristus ni narang. Indika kata kita tinggi relasang hon niamak kita bela husu. No husu nemak li husu orasang. No ikus mai niak solok se na kono ye tene moris. Li husu orasang ita bela senti maromang ne presensa. No tebes duni maromang ne presensa na kono tebes hoak solok tomak. Salmo 16 versículo 11 Biblia confirma nune. Ita bot fatene mai hau konaba dalang moris nyang. Ia ita botnya presensa ia solok tomak. Dia fong ia ita botnya presensa ia solok tomak gidane. Ia English Standard Version correct dia nune. In your presence there is fullness of joy. Versículo los ni tambah yang maromane presensa na kono ak solok na ba. Entang waktu ita moris na kono ak solok ito sobele sentidet ia ni presensa. Nunia presensa idane ita sobele experiência det li usi ita relação pessoal maromak ka Jesus Cristo. Se ita layar relação pessoal Jesus Cristo, ita se nunca hetan damai no solok los ita ne moris. Tamasa. Ches Lewis dia nune. Maramang nungga forma ita solok no damai nebe se susini ang. No nia presensa rasik. Tambah idane la jisti. No laya buat ida anesane. Entambah itu tu nebe se hetan no sentek solok los ita ne moris. No oras ne dalam esforço sela buka e fatin selu. Ano yang ponturua ita prendorone. Primeiro, solok los ita sobele hetan det wanghira. Ita ya Jesus, ka Jesus ya ita. Botutu ita bela ia. Se Jesus la ia impossível ita tu hetang solok los. Ia iten moris. So Jesus det mak bele fok solok no dame, no felicidade, nebe los, no moris nebe sentido. Tambah ni makhung ba moris solok niang, nebe la bela tu compara, no la ia rohang. Segundo, afeng ita yau na Jesus, ita tengki a relação pessoal honia. Tengki a intimidade honia liwisi orasang. No husine soroglos se akono ita ne moris nebe ita nunca senti a mundo idane no mundo la bele fornece no ofrece idane maita. Hari relação pessoal honia depende bania sadiret bania no tengki reconhece itane angkata itane fraku la honia ita la bele produce fon diak barak ia itane moris. Ane sangon Jesus dia ngonane. Hau mak uvasung imi maksanak sira. Emane be helai hau no hau ya nia emane se fofom barak tambah keta kusi hau imi la bele halo batida. Ezong 15 versículo 5 ini. Banghira Jesus sela ita nunia sa centro ba itane moris ni anesa ita convida solok no dami lo so di hela mutu ko ita. Tambah la ya rikusoing sucesso no relação humana niang mak bele satisfasi itane moris. No hari intimidade ho Kristo mak sabe ba plenitude nebe ita karaktebes. Tamane maromak convida ita hotu nebe rona no are helane mai ita hak basic ba maromak no niasak basic ba imi mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tiago 4 versículo 8 hatete nune. Amen.